Acara ini disponsori oleh Pemirsa, pemerintah Kabupaten Tabanan ngelintangin Dinas Pertanian sampun ngelaksanayang realokasi pupuk bersubsidi antar kecamatan. Di sejroni nagingin pebuat petani ring masa nandur kaping kalih warsene mangkin. Indik inucap mungguh ring keputusan Bupati Tabanan indik realokasi pupuk bersubsidi angin sektor pertanian. Dinas Pertanian Tabanan warsani mangkin molihang alokasi pupuk bersubsidi soro urea kantos pitung tali nanggu 100 ton, NPK pitung tali nanggu 50 ton, organik kali tali nanggu 900 ton, miwah organik cair kali ton. Alokasi pupuk bersubsidi inucap selanturnya nih pacang ka alokasi yang ring suang-suang kecamatan antuk nagingin pabuat penanduran selami warse. Pupuk urea bersubsidi sani kapolih Kabupaten Tabanan wantah pitung tali nanggu 1 ton. Kawedar ring Kecamatan Slemadeg Barat antuk satak siada seton, Slemadeg pitung 56 ton, Slemadeg Timur telungatak siada sekali ton, Kerambitan ulungatus sasur ton, Tabanan pitung nanggu 3 ton, Kediri siu 50 kutus ton, Marga pitung dasa kali ton, Baturiti pitung ulung dasa 4 ton, Penebel siu nanggu petang dasa 3 ton, saha Kecamatan Pupuan 106 dasa 7 ton. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Tabanan, Dr. Hewan Ninyoman Riawati Taler Mausang, alokasi pupuk bersubsidi ring pengawit warse sanekatrime suang-suang Kecamatan Inucap, anutin realisasi serapan tahun kauningin ngerered tur kuentenan ring mekatah Kecamatan, pemargin nyane durung tinas, sentukan anutin cimbar tetanduran. Nyelehin pikobat inucap raris ring bulan Juli warse kali-tali kali likur kelaksanayang realokasi pupuk bersubsidi antar kecamatan pamekasnya nih soro pupuk urea bersubsidi miwah pupuk NPK bersubsidi. Realokasi ka pertama inucap wantah mata tujon antuk nagingin pabuat tanam petani ring Tabanan utamanya nih ritat kala masa nandur selami Agustus kantos September sane jakirau. Mejantan relokasi puniki ngewatuang alokasi pupuk subsidi sane kapolihang pengawit warsani lintang mawah ring mekatah kecamatan melarapan pemargi relokasi antar kecamatan kekantenang ritepengan mangkin penyiagayan pupuk bersubsidi ring Tabanan Kantun Aman tur nenten muatang relokasi antar kabupaten tiosan ring sajeroning mastikayang wilangan relokasi puniki di stan Tabanan anutin pewarah di stan provinsi Manik Bisnis Bali Nguningayang.